Reka tubasuhuze tubifurize umunsi mwiza, umunsi w'umugisha inshuti banywanyi ba Rwanda News 24 aho muherereye hose. Reka tubifurize kuramba no kuramuka nk'uko bisanzwe. Rero turi mu kiganiro uko biri cyo kuri uyu munsi, ikiganiro kigiye kwibanda ku makuru atandukanye avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo. Turi bunyarukire mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubabwire ko umutwe wa M23 watangaje ko muri iyi minsi ufite agahinda gakomeye cyane n'akababaro kenshi kwibera ku butaka bw'iki gihugu. Nanone kandi ingabo z'u Burundi zirashinjwa kuba zarohereje abagizi ba nabi bo kujya gufata ku ngufu mu nkambi z'impunzi ziri muri Tanzania. Nanone kandi ishyamba si ryeru hagati y'abanyaburayi, aho batari kumvikana ku nkunga bagomba gutera ingabo z'u Rwanda za RDF ziri muri Mozambique mu guhashya ibyihebe. Tutabatindiye rero, reka tubabwire muri make nuko urugamba turi bunyarukemo, tubabwire ko urugamba rwiriwe uyu munsi uko bihagaze, n'andi makuru arambuye turabibabwira, tubavire imuzi n'umuzingo uko bisanzwe. Rero muri kumwe nanjye Alphonse Kapone, muranyihangana rero ijwi ntabwo rimeze neza kubera ko mfite ibibazo by'amagripe bitameze neza, byafunze amazuru, ariko pamoja turakomeza tubane muri byose. Reka dutangire rero tubabwire ko duhere mu Rwanda, tubabwire ko ingabo z'u Rwanda zivugwa mu ntara ya Cabo Delgado zagiye guhashya ibyihebe muri Mozambique. Ubu abanyaburayi bari basanzwe batera inkunga izi ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro muri iki gihugu cya Mozambique mu guhashya ibyihebe, bananiwe kumvikana rero ku ngingo yo gutera inkunga izi ngabo z'u Rwanda ziri muri kariya gace. Rero abanyaburayi bananiwe kumvikana uburyo barekura inkunga nshya y'amafaranga igenewe izi ngabo z'u Rwanda igomba gukoreshwa muri kiriya gihugu. Nanone kandi bari kwanga mu gihe uburigi bwo bwahinduye isura n'imvugo, bwo bukaba burimo gusuzuma ibihano bishya bigomba guhabwa leta y'u Rwanda, bashinja ko iri gushyigikira inyeshyamba za M23. Ingingo nyinshi rero zerekeye u Rwanda zari ku murongo w'ibyigwa mu nama y'itsinda ry'imirimo kuri Afurika, icyo bita kwa FER. N'inama yabaye guhera ku wa 3 Nyakanga, rukaba ari urwego rw'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi cyangwa se Union Européenne. Abanyamuryango basuzumye icyifuzo cy'u Rwanda cyo gusaba umuryango w'ubumwe bw'i Burayi Union Européenne gukomeza gutera inkunga umuhate w'ingabo z'u Rwanda mu kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Iki cyifuzo cyari kigamije gufungura igice cya kabiri cy'amayero angana na miliyoni 20 binyuze mu kigo cy'amahoro cy'Uburayi FP mu rwego rwo gushyigikira ingabo z'u Rwanda RDF zoherejwe kuva muri Nyakanga 2021 mu kurwanya abajihadiste bo mu majyaruguru ya Mozambique. Iyi nkunga nshya y'imari ishyigikiwe cyane na Portugal n'Ubufaransa, igice cya mbere cya miliyoni 20 z'amayero cyarekwe muri 2023, irashimwa cyane mu bihugu bigize umuryango. Gusa ibihugu bimwe nk'Ubuholandi, Ubudage na Sweden byagaragaje ko gushidikanya gutanga iyo mfashanyo nta ngurane nk'uko tubikesha ikinyamakuru African Intelligence. Biravuga ko abadiplomate b'ibihugu batunze urutoki ubutegetsi bw'u Rwanda, barushinja kugira uruhare mu kwigomeka kwa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uruhare rwa leta y'u Rwanda rero ngo rukaba ruherutse kugaragazwa muri raporo iheruka gukorwa n'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye, yerekana ko hari abasirikari ba RDF bakora n'inyeshyamba, nubwo ibi u Rwanda ruvuga ko nta shingiro bifite. African Intelligence ikaba ivuga ko bigaragara ko umuryango w'ubumwe bw'i Burayi usa nkaho wananiwe gutandukanya ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'icyo muri Cabo Delgado. Kwa FER isabwa kwemeranya kwa bose kugira ngo harekurwe inkunga na miliyoni 20 z'amayero, bityo yahisemo gusubika isuzuma ryayo
aho iki gikorwa gishobora gusubukurwa nyuma y'impeshyi. Abanyamuryango bemeje kandi ko ari ngombwa kwagura ibihano by'ubumwe bw'i Burayi ku bayobozi b'u Rwanda bagize uruhare mu ntambara ya M23. Kugeza ubu umusirikare umwe gusa wa RDF ariwe Kapiteni Jean Pierre Niragire bita Gasasira niwe uri ku rutonde rw'abantu bafatiwe ibihano muri Nyakanga umwaka w'2023. Tukivuga ku makuru yo mu karere, reka tubabwire uko uyu munsi urugamba rwiriwe. Mu masaha ya mu gitondo rero imboni yacu iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatwandikiye itubwira ko ubu M23 yarigeze mu birometero 2 winjira mu mujyi wa Butembo. Hagati aho rero ingabo z'u Burundi abategetsi bo hejuru bongeye kurebana y'ingwe, harimo perezida n'undi mutegetsi ukarishye utashatse kwa amazina ye ashyirwa ahagaragara. Ibyabo bikaba biri bujye hanze mu masaha ari imbere. Ingabo ziyobowe na Colonel Rugabisha ziravuga ko ziri haje kwinjira mu rugamba rwo guhangana n'abahetse isezerano. Inkuru y'urugamba rwa mbere rw'izi ngabo zizarwana n'ubwoko buhetse isezerano y'Imana. Bizaba bimeze nk'umunsi ingabo Farawo n'ingabo ze bakurikiye Abisirayeli ku nyanja itukura. Abisirayeli bari barangajwe imbere na Mose, bari mu kigo cy'Imana ishobora byose. Bibiliya ivuga ko uwo munsi Farawo n'ingabo ze baburiwe irengero kugeza magingo aya. Ahari ingabo za Farawo azazuka muri wa munsi, abazazuka bazakurwaho n'isoni. Iyi ni ibyo imboni yacu iri hano yatubwiye ubwo yavuganaga n'abantu batandukanye bari muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo winjira mu duce twa Butembo. Tukiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubabwire ko umutwe wa M23 watangaje ko ufite agahinda n'akababaro gakomeye cyane. Ako gahinda n'akababaro rero karaterwa n'uko ntacyo ubasha gukora kugira ngo ubashe gutabara abanyekongo bari mu kaga. Mu butumwa bwashyizwe hanze n'ubuyobozi bwa M23 bubinyujije mu muvugizi mu bya politike Lawrence Kanyuka, avuga ko yababajwe n'ubwicanyi buri gukorerwa abanyekongo kandi bukozwe n'imitwe yitwaje intwaro by'ikora n'igisirikare cya leta ya Kinshasa. Ubutumwa bwa Lawrence Kanyuka bugaragaza ko FDL na ADF bari gukorana kandi bya hafi, ndetse kandi ko na FARDC ingabo z'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri muri ubwo bufatanye udasize na Wazalendo. Anavuga kandi ubufatanye buri hagati y'imitwe ibiri FDL na ADF naru ndetse na FARDC bukomeje gutuma haba urugomo rurenze bikaviramo kwica abaturage b'inzirakarengane. Akaba agira ati twamaganye twivuye inyuma ibikorwa by'ubwicanyi bukorerwa abasivile bo muri Rubero, Butembo ndetse no mu bice bihakikije. Avuga kandi ko ibikorwa nk'ibi by'ubugome ndengakamere bidashobora kwihanganirwa na busa. Uyu mutwe kandi ukaba ukunze kugaruka kuri ibi, aho ukunze gutangaza ko udashobora kuzajya urebera ahakorerwa ibikorwa nk'ibi bihonyora uburenganzira bwa muntu. Umuvugizi wa M23 yibukije ubutegetsi bwa Kinshasa n'umuryango mpuzamahanga ndetse n'abayobozi bo mu bihugu by'akarere ko uyu mutwe utahwemye kugaragaza ibikorwa nk'ibi ndetse ko usaba ko hagira igikorwa. Umuryango w'imbere mu gihugu n'umuryango mpuzamahanga ndetse n'abayobozi bo mu karere havutse ubufatanye bushya bwa ADF naru, FDL na Wazalendo bihurije mu bikorwa bari gukorera muri ibyo bice. Avuga ko ubufatanye bugamije gukora ibikorwa bishingiye ku ivanguramoko no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse no kubiba urwango mu baturage n'abasivile. Umuvugizi wa M23 yavuze kandi ko ibi byose binashyigikirwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse ko biri mu migambi yabwo buri kwifashisha ku rugamba buhanganyemo n'umutwe wa M23.
tunababwire nanone kandi ko kuri uyu munsi tukivuga ibyo muri Congo hari umwana w'imyaka 14 waruhabye mu kiyaga cya Kivu, nako yaruhabye mu mugezi wa Rusizi. Ibi byabaye rero ahagana mu masaha y'isa 5 z'igitondo cyo kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 5 Nyakanga 2024. Uwitwa Pacifique Mutambo yagiye koga bisanzwe ku mugezi wa Rusizi ararohama, uko aya makuru abivuga. Bikaba byatangajwe n'abature muri ibyo bice bavuganye n'umunyamakuru wa Rwanda News 24 uri muri kariya gace. Bavuze ko Pacifique Mutambo ari umwuzukuru wa Gityaba kandi ko yari kwa se wabo uvuka n'umubyeyi we. Uhamya bavuga ko Pacifique Mutambo yerekeje ku mugezi wa Rusizi igihe cy'isaha z'igitondo, ariko isaha ya saa 6 z'igicamunsi yari yabuzemo iminota mike. Nyuma yabwo rero gatoya Pacifique amaze kugenda imuhira aho yaravuye, bahise bahabwa amakuru y'uko uyu mwana yarohamye. Buruziba umujyi wa Bukavu uzwi nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo niho Pacifique yaturutse agana aza koga ku mugezi wa Rusizi. Rero abanyabuziba bakimara guhabwa aya makuru mabi y'irohama rya Pacifique Mutambo batabaye, ariko kugeza ubu nta kindi Rwanda News 24 irabasha kumenya ku kurohama k'uyu mwana w'imyaka 14. Mureke rero dusoreze ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi tubabwire ku makuru avugwa muri Repubulika y'u Burundi. Repubulika y'u Burundi rero aravugwa amakuru atari meza na gato, aho bavuga ko bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bashinja Burundi kohereza abajya kubahohotera kugira ngo batahe inkambi ifungwe. Mu cyumweru gishize abagore 5 bakora ihohoterwa rishingiye ku gitsina hafi y'inkambi ya Nduta muri Tanzania. Impunzi zose z'abarundi zahamagaye ubuyobozi bw'inkambi kugira ngo zikore iperereza. Itsinda ry'abagore 5 bari bagiye gushaka inkwi baguye mu gico cy'abagizi ba nabi bahita bafata ku ngufu. Amakuru akavuga ko bagabye igitero harimo abantu bavuga ikirundi neza, bityo ko badashidikanya ko boherejwe na leta y'u Burundi. Ati rero twizera ko boherejwe n'ubutegetsi bw'u Burundi kugira ngo bahungabanye inkambi, bityo ikaba yafungwa. Kugeza ubu rero abahohotewe barimo kwitabwaho cyane mu bitaro by'abaganga batagira umupaka abo bita Médecins Sans Frontières, aho bari kwitabwaho mu ibanga kugira ngo barinde ubuzima bwite bwabo. Imiryango y'abahohotewe yavuganye n'ubuyobozi bw'ikigo cy'inkambi basaba ko hakorwa iperereza kugira ngo bafate abagizi ba nabi. Ati rero umwe mu barwanganiye na Rwanda News 24 yagize ati turabizi aho ibyaha byakorewe ndetse n'ibimenyetso bimwe na bimwe turabifite. Kimwe muri ibyo ni nk'ururimi rw'abicanyi twumvise bavugaga ikirundi cy'umwimerere. Gusa mu miryango yahohotewe ngo basanga nta kintu inzego zirimo gukora kandi hakabaye hashingirwa ku bimenyetso byatanzwe n'ubutabera bugatangwa. Mu mpera z'icyumweru gishize umuryango w'abibumbye ishami ryayo rishinzwe impunzi UNHCR n'ubuyobozi bw'inkambi babujije urujya n'uruza rw'impunzi cyane cyane ku mugoroba kujya hanze y'inkambi kugira ngo barusheho gucungirwa umutekano. Ikindi basabwe ni ukwicungira umutekano hakaza amarondo. Ati rero uyu waganiriye na Rwanda News 24 yagize ati rero turashaka ko uburenganzira bwacu bwubahirizwa cyane cyane icyubahiro cy'umugore kikarindwa. Ibibazo duhura nabyo ni ukugira ngo bidusunike mu gutaha ku bushake. Impunzi zo mu nkambi zombi ndavuga Nduta na Nyangurusu zirahamagarira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR kongera gukwirakwiza ikwirakwizwa ry'inkwi ku rutonde rwa serivisi bahabwa mu rwego rwo kubafasha kwirinda ibintu nk'ibi. Tanzania rero ituwe n'impunzi zirenga 110,000. Nyuma rero tubashimire mwese twabanye muri iki kiganiro, tubifurize kugubwa neza no kugira impagarike n'ubugingo. Mwari kumwe nanjye rero Alphonse Kapone wifuriza
ishya n'ihirwe nawe ubutaha, bye bye, hasta la vista.